twongeye kubashimira abakunzi ba Theogene Kwizera, nizere ko rwose mwagize umunsi mwiza, nizere ko rwose ibihe bikomeje kubagendekera neza. Kuri uyu munsi tuje kuba twababwira amwe mu makuru ari kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ni amakuru atari meza rwose, ni amakuru dukesha abayobozi bwa ekipe ya Rayon Sport, ni amakuru ari kugenda ava hariya mu Nzove 5-5. Muri aya makuru rwose nta n'umwe ari buze kuba yashimisha mu ikipe ya Rayon Sport, ahubwo ari buze kuba yababaza. Tugiye kuba tubabwira bamwe mu bakinnyi bagera kuri 5 rwose bamaze kuba bahagarikwa mu ikipe ya Rayon Sport. Muri abo bakinnyi 5 rwose higanjemo bamwe mu bakinnyi usanzwe uzi mu ikipe ya Rayon Sport bakomeye. Bazira iki nicyo tugiye kuba twaganiraho. Nizere ko wakanze subscribe rwose, igitekerezo cyawe muri comment kirakenewe. Reka tube twatangira amakuru yacu. Amakuru nizere ko ari buze kuba yabaryohera 5-5. Amakuru yacu tuyatangirire mu ikipe ya Rayon Sport. Nk'uko twagiye tugenda tubibabwira, hari abakinnyi bagera kuri 5 rwose bamaze kuba bahagarikwa mu ikipe ya Rayon Sport igihe kingana n'ibyumweru 2 bari gukorerwaho iperereza. Byagaragaye ko rwose nta musaruro mu ikipe ya Rayon Sport batanga, nyamara atari uko bafite izo ngufu zo kuwutanga, ari ukubera ubushake bwabo. Byatangiriye mu karere ka Muhanga ubwo ikipe ya Rayon Sport yakinaga ikipe ya AS Muhanga, ikaza kuba yatsindwa igitego 1-0. Ubuyobozi bwa ikipe ya Rayon Sport ntibwabyakiye neza cyane, kuko bwahise buvuga ko hari abakinnyi bamwe na bamwe mu ikipe ya Rayon Sport babereyeho umurimbo, bamwe bagiye bakomeye ku rwego rukomeye cyane bagenderwaho mu ikipe ya Rayon Sport. Bavuga ko rwose aba bakinnyi bagomba kuba bahagarikwa ku buryo bukomeye, bakitekerezaho, bakazagaruka bazi neza icyo baje kuba bakora mu ikipe ya Rayon Sport. Biragaragara neza ko aba bakinnyi bazagaruka undi mwaka, cyangwa se bikarangira batongeye gukinira ekipe ya Rayon Sport. Muri aba bakinnyi harimo umukinnyi bita rwose Faringanye. Uyu Faringanye bamaze kuba bamubwira ngo ugomba kuba wahagarara, kuba waza mu Nzove kukareka gukinira ekipe ya Rayon Sport, kuko byagaragaye ko muri iyi mikino imaze kuba itambuka rwose nta musaruro ugaragara watanze. Undi mukinnyi bamwita Azizi Basane. Azizi Basane mu mikino yabanjije, umukino yahuyemo na ekipe ya APR yitwaye neza, ariko hariya rwose i Muhanga byagaragaye ko iyaba ari ikipe ya APR bari gukina, bavugaga ko rwose uyu mukinnyi yamaze kuba bamuha ruswa. Uyu mukinnyi rero nawe bamaze kuba bamuhagarika mu ikipe ya Rayon Sport by'agateganyo. Bavuga ko ari ibyumweru 2 bagiye kuba bahagarikwa aba bakinnyi. Undi mukinnyi bamwita Chimanga Chilembi Ramadhan. Chimanga nawe yamaze kuba yahagarikwa mu ikipe ya Rayon Sport by'agateganyo, ibyumweru 2 adakinira ekipe ya Rayon Sport. Bizarangira rwose n'amasezerano ye azarangira mu kwa 6. Hari igihe atagomba kuba yagaruka mu ikipe ya Rayon Sport. Undi mukinnyi bamwita nde, ndagira ngo ube wakanda subscribe. Aragutungura ku rwego rukomeye. Amazina ye bamwita nde?
Ndikumana Asmani Garden, uyu Ndikumana Asmani Garden rwose bamaze kuba bamuhagarika. Ni inama yagiye iba yo kwiga ku kibazo kimaze iminsi mu ikipe ya Rayon Sport, imaze iminsi idatsinda itabona intsinzi. Biravugwa ko n'umutoza Haringingo Francisco bashobora guhagarikwa isaha ku yindi. Undi mukinyi tunasoza ikiganiro bamwita Bienvenu Joachim Vininyu. Uyu Bienvenu Joachim Vininyu yamaze kuba yahagarikwa mu ikipe ya Rayon Sport. Nizere ko rwose mwaryohewe n'ikiganiro, mugire umunsi mwiza.